Awo mu de nanso no bia na ewu a wonya ayesa ya mahema no kura de ye fifia da no pa ene ya tra ye nua Mampong Hene nchen sa beto sa bri aye na ba aye kama pa na hema se aye na ba aye kama sa ne nso ehu na na da se pa ye sene dom sitie no ye guso a ya ba na wo mo eba ene wo behunu tonton from antwene ahodo munya hu no hwe bebre ayefunu bi na eba ayefunu na wo mo eba otufo nya bedru yi no kura ne say ya da won say se otufo ohine bi antim si achi otufo eba ono atrase na wo hene fe na wo enti ayefunu nyina o eba preko ayefunu nyina ba preko enti ni asi atia no wo mu nyina eba kama aha awoso obi atime trase via asa ada trase opemu na nkasa atrase bra bia nkasa bra ya ho ya pa papa eti abusuafo aha mo be kwasa akoma ya bra ya eno mo nyina be kasa akoma adom sopa adom no papa na munya ehu no hwe aha wahema no ana kwakwatra so tapa hene ana na akura no aha pa hene atnase ambe kasa sa ne chini ya no eye fita ampanampa de musho ya no eye fita na ntoma ya efra no nso eye fita na ntune eye fita amambe ani esima ba ku bia na tuo ni namu aha mo ni nyina ewani aka twene mu aha oh apia aha eti tapama hene atnase tapama hene wo hene obebe bia ebe mama hunu nka se ya ana yaya no se ya ana yaya no ya somo aha ande entakraboa aha sa ai nana se me machia no o ene de me na me ni o ha papa man na hu me o se me machia no fa me ko ye di ha aha ene akwa mami mama akwa mami aha sabaya medru nana aha
TV ya duru na na honti ya kwa bocha na pacho pasembe chia na na do said aha ana de ma yenhira me moa dududu me chia na me moa dududu aha enti nana benku ane nifa ya chia na wie na wadaruma ka bi kakra kira ye ne a enim sada asebrenti ana wo ha na wadaruma wo ba edwaboy wo hu ne sai woni aso de wa hu ni yo na se eye pa dwaboy hunu bia wo pe enti ende na mesan wadaruma aha eti ya chia tapahene awie na ya san ko na ya san ademo afa baby fufu ya san ademo akọ baby fufu ya san ademo akọ baby abeye dwe anda ahabeye dwe papa obi anya asomdwe wa ha na adom no anya asam ketua anya dom ketua ayefo no na eba say yasi ama omuntro ya ma wa mutra oba wa mutra bewu omo sisa oba wa mutra bewu omo no mapentu omo kokko no pape no ama na me busa se no obi ewu pen wa ade ya wura ofaba almost aha nana hemanum ana mosha wa mono aha say ya ahefuna papa wa pa hemanu swapa say ya sesia asro so kwa na eboma asro kwa na eboma of one aha demechia nana hema nana pacho pasi abechia nana hema Yadasi. Nana wadawroma ejwaboyi enipa abano wa hu ne san apolo ya dweni enti ase nipa na ba mana sisi a hifa kwa do motena yi aba efe ayanyimonyam hye nana mensra musa wudiri kakra ene wakonwa no nana dwaben afra komasa wa kusi obo adum nana agoma hema agogwa asante achi nana enji tv dase pa yo ti ane nana awie achia yegusu a edom no ba na eba na ma de ko presidential palace edom no ba na eba ye be ko a ama mo hunu obi a aha na ekọ na eba ene say ya 1 minute bia na chese asaro ane anyum nemu atantaben aha apana nana atnase aha Oma hena nkasa aha
na wo hwɛ sɛ ne nkwadaa nketenkete ɛbɔ entertainment hwɛ nkwadaa nketenkete wɔn bɛbɔ saa de anyini mo hwa de di mo anim bra what do you feel about your son 15 years and now wo entertainment me boa ya fancy entahira mo firi bo entahira ni efie be se ni be 2 years and now so bo be se ni 2 years na ho na kire mo ne bo ye pani no patro mo pani patro pini ha wadaroma ya fra wo san ya fra me akwasijan aja kwasijan wo na wo kire mbofra yi ebi emfie dunum ne emfie nketenkete na omo ebobo akwakodu bra san na o majabo sesi ane de ye so mbere me asafo saa kosi se enkra no mo a bimbe tutu kwan ye ebi mu tu kwan so a ni ye kire bi mu shem sesi ane de ye so mbere me asafo saa wu yo no anti ena ye wa ha na we ya munya no we ye na nam tete ye na nam ko akon no mde bae Daasepa ene entabusuafo enkwada we nyina ayade a wo esua ententemen atuo no de 1 minute bia na atuo ba ko na mu omo atuo no papa omo atuo no pa yegusua ya fro eko yo episafo bechem ahema no bechem amahema nana adua poma nana hwe wo saa na kire se what yasie wa momutu nana bechem hema ama mutu ya kwachia nana chame pase bachia nana madauroma yo ya chame be pase enji tv ya kwachia nana keke ana sekwanda hwa Nana bechem ahema ana atina no enti yedana sefa nana ma omutu na chese ekoyie fa ye furu on ma ye ko yeguso a ye furu ekosoro ye furu kosoro sa enche bia na days one ma aboma na aboba ayefo no ba na eba yeah IGP ana akura no IGP no ma wo say offer days ho no na chese bibia ekoso wano yeah bibia ya wura Daasebre edwa no apop papa ya wura adaje ni posokra de wasi amanfo ehye no so no se wenum nyina akwa no otumfo enyamai mponie na obeba otumfo nya bedru dia ne ene aha ebayire papa ha beye menya ni nyina na bambo adwumefo enamu saa bambo adwumefo ne namu saa atoto nyama se da bia bibia ebeye wano omampani kofo ena watena ase no tama na waba nyama mu ehu no
say the Wanya Atnase. Wanya Atnase. Aha. President Kofo Anna Watnasiano. Aha. Ogusua Wajenchia. Or Genchia. Baby a break a crony dear. A free sabredi could be a. And Yamwa, sir. Asante Mampong o 247 to tosu mienu. Oba betra konwamu. Na ensa nya mwanwan so se enche bia na amampani John Dramani Mahama enso aba bedru. Eho ebomaba. Aha. Former First Lady Nana Kuredo Adjuma Lawrence ono so watena se empanfo no ba na eba sa na Daasebre Osei Bonsu atosu mienu na konwa no eye the silver stew na silver stew no ya de oteso no ase ne se oba Asante Mampong a akonwa na tosu 2 were second in command to the Asante Kingdom. It was 2 for 1 more. Daasebre and I na Sanya, your choice and scarcity and one, we gold, silver and a tossimi. It is silver no, and Daasebre at a sono. Na so 2 for 2 quaya, Daasebre Osei Bonsu, and what's none name. It is a quite political appointment here, and I say be a political status. Anka obeye vice president ewo omanyi mu enti onye ni paketwa kura onye ni paketwa akonya kase pa the sent so shana se hanu mo aboma neche se asia no adom no ba na eba sa aha Adom no ba na eba IGP abekasa osu obia enin huni wa enin huni ande se opa semo a ubenya sem ayefuro fra na omo efuro soro omo kwachi bi no makwan fia ba na akwasi nini akwasi puni hai akwasi puni ha kwasi na me kire sania silver no edi gold achi no ya Daasebre Osei Bonsu tosu mienu wateso no eno na me kire mu no enti yenhwe sania silver konwa no ne kase esiti e Asante Mampong ha midase yeka kwete akonya Asante Mampong odifo kabrasiya mu a dokosoma na kaba sie pa etosu mienu se de nyina ye nimu no abaso bokasie pa ebi ne akire aye sika akọ gold na se ne pa na dwete aye silver no eba de etie wa Asante Mampong ene se Asante Hene eni ho a eye Daasebre ya ote dwete no so silver no so no enti in the absence of gold no silver no na etoaso enti kwasi enu ntina football mukura no football mu no se the obawe ne trophy no the ball we are do afa cup no na wono no waji gold na do tosu mienu no okwa finance na okotosu mienu no na waji silver pepe na otosu miensa na waji bronze ne senti no se sia ide ne otosu mienu onno so kura ne se Asante Hene bi ekokura osai ehwe kire e wa Asante Mampong nyina nanu ti na enam so my friend say woye nwisia ehene onno na sabre wada dapreku ya okasa no ho a omfi yi enti Daasebre na kirete ne tumi a ekura no a enam so ema edom efre chichi ni pinche anya Ghana nkoa anya ebibre mu nkoa na ewiase afana nyina no obehu emu nipa
ene anamusifo no na ase no sesi a me hwe se ye Asante Mampong Prosi sabdo no so kasamafo owura Godwin ahianyo ena abaje Mike kasa IGP say order from IGP say obi ansoro jonumu edwanumu nanso kamia say pana bunkan fa so a ne o kan kura no anu odene me hwe interviews ana wo ye de mpanimfo a wo mani afri kwanimu de o mani ehunu bi da na ekoso na kamia say eya bakwasem bia ye beka say eya history yeah enter ensikra me no ka say his lordship Justice Paul Kojo Bafo Boni oba betena se dada ono ene acting chief justice Emma Ghana ne santino no ye hwe se ono kra no ye bekọ ne nkyai na ono nso se de se obi e bobu tua wa ha wo kra tawdie mu pepe no ebia na ono nso obeto ne die enti ye bebo pere no na yene no atwetwe enkomo akra aha enti me kwa so me wi an masegina enti sana etie enti kwasi ekwa kofam ene penfo no ebekasa edom no twa na etwam na wohwe sane a aprosifo no esi baba kwam no a me giri se enche bia omampani ebeba hababi na waba betena se aha omoba na baba kwam emu aye tene pa tese obia pase ode na kwa nkoja ede bre Daasebre sabre amamre mu no yese yen kan sa Daasebre wafirim Daasebre on firim wada se de nipa da obi kasa wonti obi twam anhunu obi kanfo kura wonte enti wafa ne se sabre Daasebre wada na je kosu bia nso ohunu yewura wahibedi ahene eso awa ha enti ane ese ya ane wo mo champion for the biso chia yen aha agbabi a NGTV edro no the agemensam enti sana ekono ani se ya na ekono a enso ya wakwam ne sai ya ma han ba manyamanya ne sai otufo nya ma ye no de obi apaso baby an oba abaye otufo nya beduru ha no mo a let se bibia asi wuntimi ma ne nam dwom ha enti otufo antena ase enti ana manfo edi akona pasa no kosi baby a ufiri ba me da say me catch us me bo April the presidential days in so na your name Chief Justice His Lordship Paul Kojo Bafo Boni na yatwe komo wasere se simenum anam tension e wo hontino no simenum pepepe yensa amra na yene ebon komo sanse anya nwanwa se de wo ba ya bretufo achew se twom na yachira wo dai na free sabre ko ide yeso wo ba enkoda ho jebia bie wo no anya nwanwa se empanimfo a sabre oba wona wo ko oba no omunyina no ebia na omonso ewo senior wabenya ebia na me no ekasai obawu se afu mem so mahene ana adru ha ne mo a odawroma ohene a oba ne konya di nana ya aje wakofro bo otosom yenu nana ya okro pray wadu ha ne mo sei afu mem na aya empintin edina chire kete edina chire baby a yegina ya ana also I say Timika afumem nana ya okofuru bo ana wadura watena konya no so ache papa sanso ana yewo na hima so ono so atena say she is one of the oldest queen mother ewo Asante Mampong enti akonya no anyini ye papa omo na adu ha no mu kwasi de ama ahemfuni bi etimetra akonya so eche no so bi ho no mu a oba no na ebia oswa
ebia so ya de hye e wo fie ho na de hye na wo fie ho no ana ya kye na mamre ana abete ko nan so enti wo tetu na je say onyini enti say wanfo akonwa no a obetra so saa efie bebre sanatie se wo hwe obi te say Asante Ewisia Hema Nana Ajakoma Difie ya Sabre ono ana ne wofa adaya ebra owie suku na onya adwuma foforo kra ewo MTN ehwa ana ne wofa eche no ede no edi akonya enti Sabre na oyebepuno a yebeka ma ono so eye babunu saa ana on so ode no esi adwa so eti se de wo ka no se ofa obi free ne mabunu ana ne mranti ana ne maba abremu abetena konwa so a na ototo ne niema yie ehwe nananom amamre ne amanye ne di so a ema oche yie papa ebi eho adantie ana ye di ne enehi ana kwase ebi o kane no na ya one time to say ebia oba eye omahene me the first time one na me ti say me ko event ase say ya enye say ya say ne kase ti say eno de bi ye momo no eba sa no na afe enkwafo ebusa kane general kane siwo eye bronze na ye hu na wono the Teflon Don also ababedu na ebusafo say na me ka no na mentan to say bia oba eye omahene eti introduction munum say bia o nana hema eba sanso a na wo maka sanso akanfo wo mo aka sanso a kire so dabi onye omahema wa yo omahene mbabusa so o saa wo ba nso yo omahene wo mo se ane eti ene ye ba ha no wutim say emma bebra na sa hema bebre se de kakane ye be frɛ wo mo no se wo mo so aye amahene sa enetie baabi wo ho a sade amamre no ne amane etie no no eba se kane no nana no eto hu se we di akonya eye opema ene sese otena so enso no na Sabre ne bembe bi ni ho na ekoba ne se ode o ekoma obi se on shato enfama busana na wo ya ji afa enti abutuan be ho no ma otena sia na ohwe na nhwa ene de be maye no oba ye bi e ma ne yie oh bi yewura kabra Japan ona bwe mo akwaba yo ona bo adawruma yo akwaba na ya na akasa yo ti ebusa sadie kano yewura engineer kabra Japan engineer ono so wo ti akan wo ye de she kan ni wo fa nim pon ana na say eye kan kumase chese nana boache ansa dabra ni wo fa nim pon eno no ono so Sabre ono so atwa nanam ewokura enti engineer ono so fura de sifie enti odu ha na anya wanwa me ka se bi kwa wo ba betena abusua na mu ana se wo hwan so a politicians no bebre so ya hemfo papa Andra say nana Dr. Afriye ya ono efidase yes oya politician sa owura kwa Japan so ono kra no be okwa flag bearership sanity a full politician pa so akonya woni fie say ya pa enti sa na etie oka politicians a eda so di akonya ebi na abedu sesie na ndan kansa boadu ayeboafo ya oye Africans ma enso ya amamre kwan so no ne wo faase ene Sante Hene no ono so oye manyosam osai edi ehene enti na anyamangwa se nana nkansa boadu ye ka omo so a eye
politicians are okay. You know, penny Casacra. You. A penny will go in the Bia or Your brother Chairman in Sudama and Chairman. Sabre, a friend in Sudama and one of them. I owe 2 for a son or 2 for other transfer. Or don't want him to go mine. I'm soon Osha, the clergy, as of Domino. So see, Andra, as of one, one more a year for some cacra at the Daasebre, and also Osha, so more assign Abba. Now, Omuchemua, now Daasebre not on fat, Ninama Sum and Yagra. And Okrapa, Daasebre. Oye betio piesie no wanfa ne nyame som aniagro na kame ese o hwe asante ahini no o ma sori a ene Anglican na die makoye Anglican asori no ebra abrofo no eba ha no na the England church na ewo eye UK no and United Kingdom no asori kasia na wo no ento oboba no edan kasia obodi kabesi ya pa no na Anglican asori no enti eno ana asante ehemfo abani nyina omasori official so ana ko England and also ana Queen ono so ekro enti oye second in command na enyamanwa se ono so kwasi mayane osofo adabraja waba woni no dom adomo di lachi ene dom ketra bra sofo adaroma enji tv yemu akaba adaroma ba ye adom no sana avo eka ho abireko no anso no osai aye nyamedwuma obetumi abo akra o se kosi se basre asafo ana basre se the first mission no ebe petro no